twino mjenye omu studio kandi ntuje kuba ntuganira aha muramwa ogukwasire nanakweyongera kwa kakoko ka siriimu okurijera report eitutongere wike hwire erukoreka ngo muri Mbarara akakoko ka siriimu kayonjire mnonga kandi niyo shonga yindi kwija kuba ninganiraho nano mjenyi obunatayisa omu studio kandi nyine honorable Ritah Bwahika naija kuba natweyanjurira kandi tumwakira mu studio tugumizemo no muramwa honorable nakwakira we bari mnonga Serena TV West okumpo mu gishogu okwija kuramsya abanyambarara kunkane chikuru mnonga okugabanaho nabo aha mahurire tushikireho okumanyisibwa ngo byitumbarara omukurwanisa uburwire bwa siriimu hine kandi okututabikwasireje tito twenka ni hangariyona konka hati niende risho lyanje nditaha aha omuri Mbarara tukwasira omwanya gwa kashatu tukugwesa imisango n'umwanya murungi konka bitu ngwibare rukurebeka turikutera fuka so bachi tugambire hati no kujaha kukiganiraho ngo kimanyi wo ryokwe urebo buryo bwakutekaho na government kitereho buryo nabashaho tubase kugaruka ngo twagaruke nambeji twajigarra hansi so reportage yikugambwa kuba turya ha percent ya 13.2 iwe amakuru agugahurireho kandi ugarebirota nangwa amakuru agungahurireho gantini sanko muntu ahabwo kuba urutaro urwo kurwanisa akakoko ka siriimu rutwireho imyaka yagenda konka ecamazimu mu covid nyobo abantu kunabire nyegesa kanjira ntamisho mu gatari covid konka bitu nendware zitutwire nazo namuno siriimu tuzerinde ahabwo kuba wareba siriimu imico yayo na covid byaresire hine bimwe ebikurebwa nk'ebirungi byo kurwanisa covid kandi bikushenda nibitwongera omumwe ebikorwa bitahikiri no kimanya ka hata abana barugiremo binja babishiki binenda babatwekire abana babishya bamwe hatu mu makagabo bakuzarwa banyanya bishento bishe ni bababyamaho kandi oyeshanga ngo ne services obu kubasa kwechebeza akakoko ka siriimu hati n'amarwariro gakagatakozire ki gakagatigwire kandi buri obwo obupira no kimanya obupira bwa condom nabwo abantu omwe bakabatakora ki batakabona konke chamani n'abantu omwijuzo okuba mu mwanya gwo batina ibakuzana muno abamanyire gukora emirimo yabo hati bakusibaho obumwe shanga bazo mu bikorwa bitahikire byarugamo onareba tugire ngo lockdown kuyabireho nicyo cyaretire akakoko ka siriimu kayongera covid okutugirwanise no manyo umwe woyine abazigu umwe akakiza mugenzi w'amani ariho bwo kuyayo buntu kabanza wabata aho kuba no kimanya ngo hatabashaho bona butwabire twine amani twiruka tugateka nkahi covid kandi yijuka ngo hariho nayitwashikire n'abashaho nabo basigara umuka batandika kutane zo gukora ahabo kurwanisa covid amarwariro gacinga no buzizire za radio za TV buri muntu we no wabirahereza obutumwa bukaba buriyo bwaci obwa covid hato obutumwa bwo kutugira ngo umwijuka siriimu akiriwo nyabarawe oyerinde nyabarawo otakabatsa kweterana no muntu wotachebize nabo basa no kushanga binja bashwire no maburijo tubentu kimanya ngo baza kushwera umuntu kugamba kubanza umucebezi basa no kushanga habagiro mbushwere batachebeziwe hata habwembera covid dokutubintu tugirwanisa konka na budget nayo kandi karugayo nojuka huru yabe mibazi aba n'uburwire bwa siriimu nabo bakakayasharwaho so hata ibyo byona ko kubigita bireta uburwire bwakora ki bwagaruka higuru konka mazima Mbarara tureke kwamasiko hata twaza kugaruka twena tugarara amani tubase kuburwanisa tugaruka aha buteko burungi mweshati mwe nkabebembezi already twachirebere ngo akakoko kariyoni keyongera Mbarara City batuhire store already ntu expecting enamba y'abantu kugumane yongera bwashesha bwira itawuneza gukora neza rurengo rundi imwe nkabebembezi numwine buryo cyo mu kutekateka kutaho okugira ngo enambeje no bwara yo networeka ngo eriyo yongera tubase kugirwanisa kandi tubase kucendeza akakoka kimwe oburiro bwa siriimu cyo butamburiraho ubworo nabwo number 1
ngo mu muntu no yeshanga ahabwo kuba intasi ya tayine byo kurya ushanga umwe yahaye umubiri gwe ukubasa kora ki wafune yafuna so cireteramo cyati njimanyisa ngo nkihango kurutebekanisize twino kutande ko kwemanyizo kuturana covid okuba ari kwiguraho tukabasa kushanga ngo twagaruko mbuteko gukora sente ahubwo kubo mumwe no bwakubatine no buyakubo mukazi no mushijo mukomo bitaterire ushanga umwe yaje meserezibwa ninga ryo mushicanye muburire yaje meserezibwa kubasa kubyama no muntu ngo abone sente konka kasite ebimwe bitwino kutahame amisho okogesa abantu omuntu ko kumugambira munonga obutumwa nshobora mbashomera biburi manyaburisha mutumanye baragero bya ruhanga kandi tubase kubikumva nico kimwe hata abantu tweno mwebembezi oraza ha radio oraza harufu oraza hambaga aha kuzana umupira twijusi abantu ngo akakoko kasirimu kaciriho bareke kugojegera eminyeto abampurikize sirimu tekagendaga nendwara yakukwata te kucira konka yabo kwasire nibakutembe basi so twino kugarukayo okwegesa busia tutarebira habebembeza abandi iwe nkabona rero wabacara omu city ya Mbarara ni miringo cyo yo kutekateka ngo riyo no yenda ngoteho otomunkora ukugira ngo base kwegeseza mwabantu ningashi oyusie ababo kubabinaka koko ready okubo kongera kurinda abandi abataka kwasiru ni miringo cyo yo kutekateka yo kuza kugenderaho kubasa umuringo mukuru go kubanzana ubwogu ngo tubase kukozesa abamahurure bona hibari okutuhandikira okugamba habugire bwa sirimu abantu ehururu tujigarukeho ya covid na sirimu tutakabitanura echa kabiri okuyimusya eminyeto no manyeminyeto omuburwiro obu nebe ine obuzibu bw'amani okubwerinda so kozesa pia guidance pia counseling namuno n'abantu bari yumbihumuro mwene nyeje hurahurire no kuterera minyeto amasimu ejo gamahurire wagahurire iwe no gagamba huci ati no kwerinda buri omwe ni mugambira nabasa kwihika minyeto 10 abantu oboro kugamba nabo so yabi 10 nabazire nico ndi kubashaba abana b'umwino muka mubijusiye ngusirimu kiriho amarwariro ebipande bitu tugaruke tubibambe wano taho mwirwaro umanye ngusirimu kiriho oyino mugisha go kwecebeza kandi oyino no vunanizwa bokora ki obo kubasa kugerinda echakana no kubasa kureba ngo ba VHTs and health practitioners babasa kora outreaches za HIV testing abako ko kutaho urura abantu babagira ngo kwecereza no kwabusha kugaruka ubona umugisha go kubegesa hati tugaruke mu mumbera yo kuzora misho akakoko kasirimu tubase kukehara so tubire nkihanga twine ehurure yo kugira ngo emwaka 2023 ntuza kuba ntumariraho kimwe sirimo mu Uganda kandi hatwareba ngo ummatawuni gataraga mwe na gamwe eriyone yongera notekateka ngo echo tukiri kwija kwa affectinga ehurure yo kugira ngo 2023 tube twamariraho sirimu kimwe mu Uganda omubwiro bwinji ko kuba nokore kintu watera munsibo oyihamamani ahabwo kuba echatu batinkagira ngo nishirunje ko kandi kitwijusiya ngo mwanya go kurinda bwo imyaka yasigara yo nimiki ngo tuhike aha munwa gwa yonke 2028 nitwe yimusiya hatka twe yimusiya hati kiryo mikono yitu okubasa kongera mamani kandi nyo ningira ngo muramwa gwe 2023 abacara binenda azaro mu irwaro bamucebere baho mwana mubazi eminyeto tujegese nitubasa kugaruka harayini tushikirize target yitu ye 2023 honorable nashemerwa we bari kubasa kwikiriza twabasa kutayisa kandi ukabasa no kuterera abanyambaro muranga okweyongera kwerinda abantu mwe koko honorable yatugambera akakoko kasirimu kaciruho kandi nikita kandi miringo yikakuraberamu abinji ntujimanya so twino kwerinda koko honorable yanatugambera kandi takagera covid twagaruka tukagera na sirimu kandi nabyo bikabasa kututeganisa nkihanga honorable twashemerwa we bari munonga tayaya we bari munonga se webare okirinitwe aha TV West kandi ntugumizamo nagacenjire twabatayise honorable Ritah nko kuwa mureba nebigambo bye okuyaba nabitugambera twazagumizamo nagacenjire Kisoro District Council ehingwize okuhereza itaka ministry byo gwegese bwa nyuma y'abataka